Nampak laris manis. Ini kembali datang pelanggannya. Memang udah terkenal enak nih kanji caling. Ya. Sampai apa dulu bang untuk? Nanti ya, tergantung permintaan lah, hanya awal habis ya. Ya. Boleh aja wah, anak tambah-tambah ahli memang takaran je kan nah. Ya. Nampak orang-orang lagi menikmati kanji pidi di Calu. Kuah mie kocok. Mie kocok berapa berapa bang? 12.000 ya. Murah meriah bang. Iya, udah pengalaman Pak Bungku pengembangan anak kan.